Assalamu alaikum, dagı bir jollu toğanдар. 2021 жыл 21 март. Ош учку мал базары. Жамыр төгүп жаап атат. Абанын температурасы -1 градус. Biz birinci çıkarılışımızda sağ uylарды көрсөтүп бердик. Эми өспүрүм, ургачы жана эркек торпактардын баасын билип беребиз. Ya uşulardı kançadan ne odası bırak? Ekonu 110 min som. Bir ceşer erkek torpaklar. Ekonu 110 min som kemi var deydi. 55 min somdan buladı şunda. Bir ceşer erkek torpaklar. Ya bırak sizdeki kança akçası? 50 min som kemi var deydi. Bir ceşer ha? Bir ceşer boloyun dep kalgan erkek kara torpak ekan. Başı çoğun bola turgan torpak deydi. Bazardan akvalı şu tuğanдар. Çıla, kızıl aşıktan. Sizlerge boluşunca жақсы kıltakkan hareket kılabız. Atayın geldik. Sizler mümkün bolsa WhatsApp gruppalarga, Telegram gruppalarga videonu жайлыкканга жардам бериңиздер. Sizlerge sönböğüңүздөрдүн гана учу кетет. Биз үчүн ошол дагы өтө чоң жардам болот. Ya bası kança kamla karanın? 50 min som kemi var deydi, kara erkek torpaktan. Bardığı bir değil okşayta basa? Bardığı bir değil eken bağları çe. 50 min somdan kemi var. Bazar bası. Bazar bası YouTube kanalı. Oş uçkun mal bazarı. Murat, basını aytып қойыңызшы. 45 min som kemi var deydi. Erkek torpaq. Bir жашар болып қалған torpaq ekan. Sırtta torpaqlar az эле қалды. Pöto навестің астына kirip ketişti. Murat'dan bolarını aytып қойыңызшы. Боларын айтın. 42 min som kemi var deydi. Bola turgan jeri 42 min som kemi var. Bir жашар boldu. $45 min som deydi. Bunun yaşı biraz çoğurak okşaydı. 45 min som deyip turadi. Yani alanın bası kança ekan? 50 min som kemi var. Yaşı kança bu? Bir жашар bolak mı? 50 min som kemi var ekan. Bir жашар bol elek deydi. Bazar bası. Bir жашар bol elek ekan. Ya kançaga bağı oldu şul? 42 oldu. 42 min somga berilibdir. Kança şul? 40 min som kemi var mı? 40 min som kemi var deydi. Müyüzü tura ösken. Tırpaq ekan. Yaşı kança? Жазга bir жашар deydi. Erkek tırpaq ekan. Sizler kança? 40 min som kemi var ekan bundan. Min som kemi var. Mana tırpaq. Min som kemi var. Ya şu kızıl kança ekan? Şok. Kızıl şok. 48 min som kemi var ekan. Bazar bas. Bazar bas.
Bazar bas. Qanchaga keldi? Hazır alındı. Hozir ele alındı deydi. 48 ming so'm jo'n turib olgan. Bazarda eng çok 45 ekan. Jo'n Tamam, bu qancha ekan? 45 ming. 45 ming so'm kemi bor, erkek. Turpoq ekan, 45 ming so'm kemi bor. Aka, qanchaga bermadingiz shuni? 40 ming so'm. 40 mingga chiqdi-mi? Chiqdi. 40 ming so'mga chiqibdir. Bermedik deydi. Bozor boğası YouTube kanalı. Ya brat, bunalarning bahasini aytingizchi. Ekoy bir deyilmi bahasi? Buna qarasi 55 ming so'm ekan. Alachi. Ala turpoq 50 ming so'm kem bor deydi. Bir yoshdan o'tib qolgan o'xshaydi. Yem bo'lo. Qara turpoq bir yosh yemi bo'ladi deydi. Kishine bağılgan o'xshaydi ha? Qarani sen qancha ekan? Allah turpoqni kishine bağib qo'yib tur. Bahasini 50 ming so'm deydi. Qancha oldi shu brat? 58 ming so'm bo'lib turibdi bu erkek turpoq. Ha, 51 be. 51 ming so'm deydi. Adaşı olibmiz. Hozir sizlarga bozorning o'zida boramizdagi satilgan mallarning baholarini bilib beraylikchi. Bu yerda ayta berishayotgan. Osmonda. Urg'och turpoqdan bir ekoni bilib beraylik. Urg'och turpoq qancha ekan bahasi? 35 ming so'm kemi bormi? 35 ming so'm kemi bor ekan, urg'ochi. Mala turpoq ekan. Urg'ochlardan da bir ekini qo'shib qo'ydi. Urg'ochida qala turganlar chiqsa kerak qarangizlarda. 35 ming so'm kemi bor. Bir jashar. Qancha so'rayotasiz shuni? 27 ga beraman dedi. 26,5 ming so'm so'rayotgan ushbu urg'ochga. 26,5. Bas qancha ekan buni? Urg'ochini? 30 ming so'm kemi bor. Urg'ochi mala turpoq. 30 ming so'm kemi bor. Qanchaga bağlıştı shuni? Qayerdan chiqadi? Nimaga chiqarasiz? YouTube kanalga. Qanchaga bağlıştı? Bağ bo'ldikmi? Jamurjoq bağ bo'ldi. Jamurjoq bağ bo'laladi. Biratna, turpoq qancha? Oq turpoq ekan, 32 ming so'm kemi bor deydi. 32 ming so'm kemi bor. Qanchaga bağlıştı aka? 28 ga berib aytasiz. 28 ming so'm qilishibdir. Urg'och ekan, bir jashar. Qancha so'rayapsiz? 48? Ekono 24 dan. 24 dan bo'lib qoladi. 24 ming so'mdan 48 ming so'm berib o'tayotgan bunda ikki turpoq. Ya at satıldı be. Qancha deb otasың atni? 120 deb otasың be. Yaşı qancha? 4 tası ekan, 120 ming so'm deydi. Bozor o'zindagi bağlar. Oş mal bozori. Bozor bahası. Brat, buqa qancha oldi aytib qo'ying. 84,5 bo'ldi. 84,5 ming so'm bo'lib tur. Cho'ng buqa ekan. Qimmat qildi qo'yapmiz. Brat, mana bahasini ayting. 46,5. 46,5 Qunajin. 46,5 ming so'm. Qunajin so'yishqa deydi. 46,5 ming so'm. Mana uşul yerdagi bağlar. Uşul bağlarga ishonsangizlar bo'ladi. Bana bundan daydı ki yoğaltısın bunu. Bu yalып geldin mi?
Брат, мына Кунажың қанша болды? Айтып қойыңызшы. Брат, Кунажың қанша болды? 56? 52,5 мың сом дейді мына Кунажың. Қара Кунажың 52,5 мың сом. Soyuşqa ekan, biraz semizroq. Hurmatli ko'rarmanlar, жоқ дегенде лайк басып қойғанды unutmаңыздар. Біздің мен етімізді дағы кішіне bağlап қойыңыздар. Брат, бұқа қанша болды? 79 мың сом болып тұр ма бұқа. Бағасы мı бұны? Бағасы мı? 79 мың сом алып тұр, дағы бағуға кіргізем дейді. Базар бағасы? Bozor bağısı beni. Camlı kazak oynadı dedi. Koylardan görüp Брат, қанша oldu шул? Қанша дейсіз? 45 мың сом болды дейді. 45 мың сом. Аттың басы жақыны 80 мың сом. Кемі бар деп тұрады. Жашы қанша болды бұның? Bıştı oldu. Жашы бышты дейді. Boy 1.55 lira. Бойы 1.55 биіктігі. Улаққа үйретілік болуш керек, а? Ya. Yine otaz Allah. Номерін айтып қой. 557 25 28 24. Ат жаққан болса şu номерге байланышыңыздар. Аттың көрінішін көріп алыңыздар. Жүк артқанға қандай? Ya olur.